ne itekura kuringa minister Rimi Peter Munyane ndiarimi ba mwana tungeri bedrete bakyora kya Rais Uhuru Kenyatta edira kyogia na uchumia na uchui botoko ndikurone ingekenda kwara mithoko ya mirankuru kibore tia tungeria bandi kurone patire nkanja na kimira kekenda kitegedere kiukumera wa ni mathina yange Nicholas Chabari katumenyethie ndeto kinya. Wari mubunge wa Kisio bunge kiatiania West David Karethi na meneti mubunge wakaita kanonto wakira kuwa iwe akwithira nende akiringana ndebe na mirandi ya thirikari gicione kiu na nithirite nende kinyemwe ikoma irone nende murandi ya rui rwakingirwa na barabara na kinya barabara ya kuma sentano itakagaene mwanka mionponira kuwa nithirite etianila kwa mwandiki twandeto Kelvin Kimathi na utumenyethia ndeto kinya. Mubunge otene otigania West David Karethi akimeneria mubunge othayu ntuku Daktari John Mutunga na uvite thine na nerumirite akariwesh mubunge ki muno yokuwa mwa mirandi mwanya ya thirikari nene ikumania muyumbe uyu Mutunga wita kiutata thirikari na are murengo no yu Kenya kwanza thine nde tabwithiriana na kabisa na makosa ratigania bwithirie ibo mutwira antu katoringira mheshimiwa kura ora iguthai toro muringira kura 2017 2018 eta kutanga utegiroria toro tanga uterikagwa eta witata Antoine Madrikare ne eta tanga na boa kia na mwelekera na kuwa mirandi eru barabara muno ya barabara kuma sentan kagaene kuwata miomponia kuwa mire kwa miaka 5 mwankatha ikumania murengo uyu mubunge uyu Mutunga kiutata thirikari muntu eta kuromba nyambe charwe eta kuromba barabara hakuna mukalenjini wa momi au ada weta kuromba ke minister we agura uwa teti mwira tanga uteta wa betia we ibo kariu na no thina tukura twetiga ne mwanka thai ndatira nde kuromba barabara ngita wa kunene sentani kwina Matharaka ndatia nde utia nya milioni gana lakini kuma tukondo mirau itakulia barabara 1.2 billion itaenda itakulia na itekro lami icha bori na chonde chekero weta igembe barabara chekero lami lakini chatia nde data itekro no to bauche kweta kiamena bira bitwita kete kwenda kana thirikari mkulukina kwa kinyaka umukane na kwa maburu kwa murandi wa thirikari nene yo roya thwana yo nkulukia milioni ya narimwe ya 50 yo wota kingiro project no siasa oi ndajiria project ya kingiro na arabwa bwa thwana ndeta na chwambe cha ngiri milioni 152 migana 50 na igana na yele taba gira rui pipe mwanka kiani na kenda na ara isiuru na rui ratikano lakini ndo wa siasa mbaya rui rado ikro siasa rukira kare dia pora kabu kudia rui pote muruta gorengi rari ngiro siasa pipe chaitangwa na inge chirethinya thai rui rata raura na ya Karethi ya kwaracia ndire akiguna kariba Rwanda rwa Kenya na twirio tonini thai kiaramo kiampara kiandite nkunyu Rwanda iu ngushokia nkatho no ntoba kwithira ni murika yo munene sana no umona muntu akuite akariuka ringi kona Karethi muthenya yoyo eruare ikirikana gikinene muno na gwitura methori no ndo no umona ura gwito kwithira mutharaba yurenje muntu kishoke ya kwithira mwanu muntu rana ariuke kiripotera Weru TV kumatigania West Mbita wa Kelvin Kimathi no tukida tukekera gatanta kire ndeto chietu ni bwana ntubokide watanite na batwende chaginya thitatu nusu tukida tuketa na ringi no ntubondeto cha Weru daidatu moneto madithia au kari Purity Richard and Geto Phineas Imana.